Bukan turi muri demi vende. Turi muri demi vende. Subiramo tubisaka by'imbwa byarahiye. Ibisaka by'imbwa byarahiye. Amabanga ya Satani yaramenyekanye. Amabanga ya Satani yaramenyekanye. Amen. Baramukora kwinshi urubanza. Nguru umwami w'abantu turabivuze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Arahamagara abantu. Jewe umuntu ntacana abona Yesu ashimwe cyane. Ahamagara abanyedini, abanyamashengero. Hari abantu n'umuzobore abantu bagenda kwinjira mu mashengero n'abanyamashengero. Niko ndabibabarira. Muzobyitondere. Amen. Muzobitondere. Bari abanyamashengero n'abakuru b'amadini bambara amakanzu maremare, imisaraba miremire, ngira ngo n'ingofero, sinzi ko nazivuga. Amen. Yesu ashimwe. Arababarira ati hariho abanyamadini, hariho abasenga n'abadasenga. Arababarira ati jewe uyu muntu nta cyaha ndamusanze. Yesu ashimwe cyane. Barahimba toya ibikunda. Hari umwicanyi wumvirize neza isi. Erega ibyo biri mu isi, turi mu isi. Yesu ashimwe cyane. Wumvirize bitanu uyu sinuko umuntu atangara, ntugatangara. Ibitanu uyu byatangaye kera. Cyangwa ubibwira umucamanza, umuntu abaye umwere. Umuntu abaye umwere ni umwere. Hari ubundi yagirwa kudeta, gusesagura amaraso, kwica abantu. Muriko murabyumva, kuniga abantu, kwica abantu, n'igisuma konje, gufata abagore ku ngufu. Ibyaha byose byari bimukoraniye. Uwo mugabo yitwa Baraba. Baraba n'uwo munsi bari. Amen. N'uyu munsi mu Burundi Baraba bari. Uyu nta cyaha umusanze. Bamwe yasengera hari umurongo abamusasira igitenge cyagiye bariko barakunda ngombwa cyane cy'indogoga bamuririmbira mu hozana bari ngaho. Bamwe yagaburira imikati babaga ibihumbi 5 yagaburira imikati bakajya bagahaga bagatura umube bari ngaho. Abagore babo n'abana bari ngaho. Bamwe yahumura zambuye yafata utwondo agasiga bari ngaho. Bamwe yamugurura bamuta imari bari ngaho. Muriko murumva ibyo bintu bose bari ngaho. Batumva turekurire Baraba uratukura ibihindukiza. Ni ibyo nabibabarira kugira ngo umenye abantu uko bari. Turekurire cyane gisuma kongo, turekurire umwe yakuta kudere, turekurire umwe yicara, turekurire yadufatira abagore bacu ku ngufu. Ni isi ikunda ibintu nk'ibyo. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Iyo mpamvu uzogere muri telefone yawe umuntu ataca kumari usibe n'ugufuta. Iko ndabikubara. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Futa. Amen. Amina. Yesu ashimwe. Futa. Uzafuta. Mukiri batungane ngo umwana atari gukorera kugira yupfakana. Ariko kubera icyo baruzi abo basatangira amagufa. Yesu ashimwe cyane. Ntibariko barafasha mu kwaka urugamba rw'Imana, ntacyo bariko barafasha. Uriko urabyumva ni ukwirirwa batekinika ukuntu botera imyereka abana b'Imana, botera umwereka wewe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Imana tuzakora ikintu tuzagikorera Imana. Mutumva tuzagikorera Imana. Munazorondera ikaramu itukura. Murikunyumva. Zorondera ikaramu itukura wandika abasi bawe uzababuza abantu bakubabaje. Yesu ashimwe cyane. N'abakwiza abandi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uzakoresha ikaramu itukura kubarira, uzakoresha ikaramu itukura wandike ku rupapuro. N'abapfuye uzabashiramo wabyumvishije. Sinimba ndakubarira ni Zaburi 100 na kangahe uzayisoma kandi Zaburi 109
n'izaburi 109 tuzakora akantu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tuzakora akantu mu izina uwuzi umwasi wawe uramuzi umurozi w'iki n'iki biriko bagira inama Yesu Kristo mu kumugura bavuze inama baramuhamagara twakigenza muti tima amafaranga ya zogenda ndamusome uzocumenya ubwari ubwa mbere abacika ubwa kabiri bacika ubwa gatatu baramuca ugutwi wo muri bari baje avuga ati saa yageze icyo Imana yavuze kibiza gushika. Yesu ashimwe cyane. Amen. Cyabwira abantu ni abantu. Amen. Yesu ashimwe. Sinzi ko umuntu yabivuga byose ariko amen. Yesu ashimwe. Ndaguha akarorero wagiye ku ishuri ubwo nawe ugenda mu windwi gushika mu guhe hari amashuri gushika mu 12 cyangwa 13 sindabizi ariko ukamara umwanya uramenya ibikorerwa aho hose ndetse uramenya abiga mu 8 mu 9 mu 10 uramenya n'umuyobozi w'ishuri uramenya n'utoza amafaranga n'ibyo sivyo n'abanyeshuri bari ngaho urabimenya mu yandi majambo urarunguruka ico kigo cyose cy'ishuri urakirunguruka usohoza ufise amakuru yose. Yesu ashimwe cyane. nawe muhora n'umuntu wera mubara ati wewe wiga muri B kandi wowe ikirunguruko. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Amakuru yafise n'ibyo sivyo n'abanyeshuri bari ngaho nibyo. Amen. Nimba ukeneye umuriro kugurisha kuri diswari cyangwa yo kwigisha ubumunzi barakora ati n'umushaka kwanura kwigisha ibiharuro cyangwa ikeneye ni natwe bacibwenge. Amen. Nutegere uriya ubwo kandi ifoto zibazisi sibyo none musohotse mugiye hanze hari yaba ikigabo kirekire ukabona ati kiriya kigabo girana iki professor cyangwa kigabo 15 nawe kiga muri B ni kirogorogo ubibonye toya kigiye kigabo kirekire kirabyibushye ibyo byose kiga muri 13 kandi atari byo sibyo nibyo sibyo. Amen. Yesu ashimwe. Subiramo Satani twaraguhiriye mu izina rya Yesu. Satani twaraguhiriye mu izina rya Yesu Kristo. N'abakozi bawe twaraguhiriye mu izina rya Yesu Kristo. Turabati ubwonko mu izina rya Yesu Kristo. Turabati ibyo mwiyumvira mu izina rya Yesu Kristo. Turabati imigambi mutegura mu izina rya Yesu Kristo. Shira birarwa mu izina rya Yesu Kristo. Shira birarwa mu izina rya Yesu Kristo. Shira birarwa mu izina rya Yesu Kristo. Ikiryo cyuko mwihana mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari bagera byaragerutse. Komera amashi menshi ba. Amen. Yesu ashimwe. Kuno ukuri twabari ukuri. Amen. Rero n'uca mu kigeragezo hari Imana Imana igushishikariza kwiga muri ririya shuri ntabwo aba ari igihamana. Hari ibintu izabikeneye yuko wigira hajya, hari abagenzi Imana izabikeneye kubongera hajya, hari ibintu izabikeneye yuko kuvaho umenye mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu sinkunda jewe gukura umwana kumukura mu kigo atari mu bakikukuyeho. Reka Moriyane yige byo kumuhindurira abana mu mashuri umwaka kiga ibyo hirya y'ibyo si byiza babyiba bisabana murekere ngaho zimunanira ngaho uzo gukure hano uko bamwimuye hari abayobozi cyangwa abari bavuze ati umwana ukure kuri iri shuri. Amen. Yesu ashimwe. Kuko ntabwo aba igihamana impamvu aba yagiye ngaho, ntabwo aba igihamana impamvu aba yagiye kwiga ngaho. Amen. Kandi igihe runaka hari ibintu ataba aramenya byo ngaho by'aho hantu. Amen. Yesu ashimwe. Hari abantu bazaza sinzi, hari abantu bazoza kugira ngo bibaze barabukuru bavugana ariko ntibazamukora mu izina rya Yesu Kristo.
uzoselektione uzi gusengera ngara umuntu ashaka ko umuntu ashaka ko muvugana ese ndamukura ku iki Yesu ashimwe cyane amen ndamukura ku iki n'umucici anyugurici Yesu ashimwe cyane ndamushaka ku iki amen amen Yesu ashimwe ndamushaka ku iki anyugurici turi kumwe ibyo bibazo byishyuye ugasanga ntacyo akungura ntacyo akukuraho ntuzate umwanya wawe amen amen Yesu ashimwe Yesu ashimwe amen twavuze ngo byari magera byaragerutse kera imibonano twayitanga mu gifaransa bavuga ngo vagabo mu kirundi twayitanga vagabo mu kirundi mu kigo uwo ari we wese badukenera kuwa mbere saa 2 twagenda turiruka saa 3 twagenda turiruka aho badukenera hose baraturonka sibyo nonese amen amen pastor ibyo yarabivuze byarahindutse ko birahinduka amen ibyo yavuze cyazogera igihe tworera kwika kandi bizoba Yesu ashimwe cyane amen nabo bari mu kwa kane kose tugutanga imibonano y'abanyeshigero nabivuze ntacyo navuze nakira abantu bangahe pastor arazavuga none n'umubonano tumubwira basukura mu Yesu ashimwe cyane amen amen rero abakoze imana ibaheze ati twatanze kwa kane kose turi kwa kangahe turi kwa gatandatu hazongera igihe nabize kubigaragara hazongera igihe kugira uronke profeti uza pasiteri akakwandika ukamara amezi 6 uriko murangiza ukamara amezi 6 nawe nyine azomara ati yanze y'indebe mwandike n'itariki turi kwa gatandatu mwebwe ntabyumvise mwibaza abantu bo mu Burundi n'abanyamahanga baba bakeneye kubonana n'umukuru w'igihugu bangana gute abasaba ubunani kandi bakomakomeje bo mu Burundi no mu mahanga baza kubangana gute hari abavuga ati ngo tuzogumubonano mu mwaka usoza Yesu